Five Lessons from the Life of Job. That is the title of our lesson tonight. Five Lessons from the Life of Job. Lima nga importante nga lessons nga tandaanan tayo, amuen tayo, ken mabalin tayo nga mapagbiyagan, into no sumangbay kada tayo kakabsat, dagiti suot karit, panubok iti panagbiag. So I hope that tonight, your hearts are ready, your ballpen and notebooks are ready, tapnon makapag-take note kayo, makapag-take down notes kayo, and I hope that your minds are ready also, nga dito pa nag-preach ko kanyayo kakabsat, kat sensitive kay kuma nga mangdingeg, ti anyaman nga i-impress iti Holy Spirit kada kayo, because pa-check ken amok iti amin na pusok, nga dito nga message kat isagana na tayo kakabsat, no anyaman dagiti sumaganad, wano dumteng nga challenge iti pamati tayo in the coming weeks or months or probably in the coming years. Kat saan yun to kunaan, nga nagkurang iti pastoryo, nga nang taraon, wenno nangisuro kada kayo iti usto nga estilo, ken pananghandel, dagitoy nga dumteng nga paspasamak iti panagbiag. So mag-take note kayo kakabsat, tapno adda mabalin nyo nga review-reviewen, kan adda mabalin nyo nga kaslang kumano makanket intaman idadang na imas deta in ref ko nga kalding, kaslakas di ko matiarig na kakabsat. Adda mabalin tayo nga idadang-dadang, sa paminsan, ket umdas manen kakabsat, aya, nga mangpabileg, ken mangkarit, dagiti pamati tayo no dumakukurot, aglamiis, ket ma-revive tayo. 5 lessons from the life of Job. First of all, I'd like to share with you tonight nga ni Job, di ba nakabakbak ng isuna kakabsat? He was actually the richest during his time. May sa isuna nga mabigbig. He is renowned. He was popular. He is known by many people. He belongs to the high class, wano day upper class nga category iti community kakabsat. But you know what? How the Bible introduced him? Let's look at Job chapter 1, verses 1 to 3. At atikayat ko nga isuro kada kayo nga insight kada iti nga verse kakabsat. Job chapter 1, verses 1 to 3. The Bible says, "There was a man in the land of Uz whose name was Job. And that man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil." Verse number 2. "And there were born unto him 7 sons and 3 daughters." Daytoy nga mangrugi kakabsat iti profile. You know what is profile? They jay description about him. Okay? So ang profile niya, meron siyang ilang anak? 7 sons and 3 daughters. Family profile. And then, if you look at the next verse, ito yung kanyang economic profile. Okay? Sabi ng Bible, his substance also was 7,000 sheep. Can you imagine that? 7,000 nga karnero. Wow! Dapat adanalawa nga pagpastuam, dapat adada tao nga isuda iti katalek mo nga mga iwan, di ngamin kakapsat, 7,000 sheep. But it does not end there. 3,000 camels. Bakag parparenta isuna. Because during those days, iti modes of travel or modes of transportation kat camel. Ano naman na kung mga road kakabsat, deti camelya, di ngamin? Oh, diti kat ti camelya kat pagyanan, camelya homes. Diti camelya na idi kat pagluganan. So mabaling agparparenta isuna. He was a big time businessman, mga kapatid. Okay? At alam nyo, han nga adayo nga one day, many of you will become big time business people. That's my prayer for you. Amoy di prayer ko nga pastor, no? Prayer mi nga pastors para kada kayo. That God will prosper you. Nga nakarkaron to kumapay ti blessing yung ni Job. Wow, grabe, di ba? Let's continue to read this economic profile. Tingnan natin. 500 yoke of oxen, 5 gasot nga pares, meaning agasawa di gitoy.
So can you just imagine if all of these pairs of oxen would give birth twice a year or once a year? Man, that's another 500. And 500 she asses and a very great household. So that this man was the greatest of all the men of the East. Do you know anybody in our community, in our country today like Job? Do you know anyone? Probably from that point comes out the name, Henry C. Okay, Manny Pacquiao. Okay, John Gokong Wei, Manny Villar, rich people. That was Job during his time. But you know, brethren, how the Bible introduced him? Hindi po una yung family profile. Hindi po nauna yung economic profile. Alam niyo ang inuna ng Bible? Yung kanyang spiritual background. Kaya sabi ng verse number 1, if you look at verse number 1, let's go back. The Bible says, there was a man in the land of Uz whose name was Job. So after the name, hindi po economic and profile or family profile kaagad. The Bible says that man was perfect and upright. Ibig sabihin, bago siya ipinakilalang pinakamayaman, ipinapakilala muna siya sa kanyang katayuan at estado bilang anak ng Diyos. What does that tell us today, brethren? Number 1 is this: our Christian testimony must come first before anything else. That is the lesson. Our Christian testimony must come first before anything else. All of us, anyantuman iti pagbanagan ti biag tayo kakabsat. Some may be richer, some may be richest, and some will be rich, walang poor. Yung iba rich, yung iba richer, yung iba richest. Pero hindi po tayo doon maghahambingan sa isa't isa. Hindi rin po yun ang dapat na ating dala-dala sa ating ego. Kundi ang dapat nating taglayin at dapat nating alalahanin lagi that you are first a Christian before you are anybody in this world. Before you are a doctor, Doc Lester, before you are a nurse, before you are a businessman, before you are an engineer, before you are a teacher, or a supervisor someday, or a superintendent, before you are anybody in this world, ipakilala mo ang sarili mo. First and foremost, you are a child of the Most High God. You are a Christian. Yan po ang makita natin sa buhay ni Job. Bago siya nalaman ng pinakamayaman, the greatest of all men in the East, ipinakilala siya sa kanyang katayuan at estado bilang isang upright, bilang isang tao na may takot sa Diyos. Let me ask you this question tonight. Do your classmates, do the people in your work know you as a Christian? Do they know that you are a Baptist? Do they know that you fear God? Do the people around you know you to be an honest person? Kilala ka ba nila na, deta di man nagpalda? Deta di kanayon nga gitugot iti Biblia. Deta di tao nga man nagkarkararag kas kini Daniel. Deta di tao nga once nga Domingo hamo maawis gaputa sigurado nga mapan jay gimong da. Deta jay tao nga no alas 5 iti Merkules kat ure anat ubrana panawan nan kasi mapanan makigimong. Kakabsat, han kumanga ti dakkel nga ipanakkel tayo ti panagbiag. Kat jay estado wano profile tayo ti financial. Wano jay profile tayo kakabsat ti economic. It should be our spirituality. Let me read it once again and put it there. Our Christian testimony must come first before anything else. So again, let me ask you the question. Anat panakam amuda ken ka dita karubayo?
Anat panakam amudagan ka kadagiti kakaduam iti trabaho. Di ba? Anat panakam amudagin nga kunada kadigat hamu maawis deta ati Domingo. Hamu maawis deta ti Merkules. Ay awan hamu mapainom deta uray ananwam. Kadamuyo detat may isang testimony ni Brother Isagani. Malagip ko ni Brother Isagani, are you there, Brother Isagani? Praise the Lord. He is with us tonight. Kat iso na kakapsat kat nangato ti posisyon na ijayan ta trabaho da. He works like a supervisor kakapsat ijay trabaho da. Ngayon nagpintas ti testimony na. Nagpangit kakapsat uray adalugan tayo nga napintas. Uray adda iti napintas nga economic profile tayo. Nohan nga makita ti panagbutan ti Apo, no ti pakasaritaan tayo, ay kusit deta. Ay mangluklogo deta. Ay linukunak deta. Di ba nagpangit kakapsat nga pakadamagan. So nga, ti dapat nga makita tayo ti biyag tayo nga kas lesson kada ti biyag ni Job. Our Christian testimony must come first before anything else. Don't lose sight, brethren. Hante ko mga ipalubos nga DJ pa nag-abound iti material blessings. Malipatan tayo, ti kinasyasin no tayo, iti imatang ti Apo. Ken no anya iti role tayo, iti daytoy nga lubong. So bilang mga single career, bilang mga young adults, agpipinalagip tayo ditong galmaysa. Hanadakas ka no makita tayo nga medyo palapalastog ti may sa kanya tayo, nga medyo dayabang na, nga nakarot angin nan kakapsat. Hanadakas nga mabaling nga ikararag mo, na hamukay nga confrontan, ipag-frame latan. Ngam no friend mo isuna, kat mabali mo nga palagipan. Friend, what a blessing, nga yan nakimimbag ti hapogan ka. Manumot ng tinaidalan mo nga kararwa, friend. Amom deta nga question kakapsat, mang pahambol. So ano damagag kada ka itang arabi kakapsat. Anyo ipang pangasno, anat blessings nga natanggap mo, ti saludsod ko, kada na iragpat mo kararwa. No challenge mo't lang ti pagsasaritaan, kada na idalan mo kararwa itang alawas. Di kita nga saludsod kat mang pahambol. Di kita nga saludsod kat may palagip kada tayo kakapsat nga, hanggayam nga digiti material kat kasla, iangat na ti panagrik na tayo nga kasla dati ti Cloud9. Tanusan tayo nga naaramid tay duty tayo nga kas anak iti Apo, failure tayo kakapsat. So again, our Christian testimony must come first before anything else. Number 2, no kitan tayo kakapsat di Job chapter 1 verse number 8, kastoy tinapasamak iti biyag na. And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God and escheweth evil? Nakitam ka di kung na ni Apo Diyos kini Satanas, napudno isuna, ha? Hanimbaga nga, nalatak isuna, nabaknang isuna, ha? Di ko na ti Apo kat na managbuteng isuna. Dayjay gayam kakapsat iti pangipan nakkelan ti Apo kada tayo. DJ, spiritual quality tayo. Then in verse number 9, let's look at verse number 9, if we have verse number 9. Then Satan answered the Lord and said, Doth Job fear God for naught? Apay, kunana, hangka di nga faithful ni Job ken ka, nga awan itigap-gapuna. Pay sumot nga minaya kakabsat. Di may isang adakil nga rason no daduma, no apay nga nakasasideg tay ti Apo, ket gaputa ada panagyaman, and that is just right and proper. What shall I render unto the Lord for all his benefits toward me? But look at verse number 10. Hast not thou made an hedge about him, and about his house, and about all that he hath on every side? Thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. Verse number 11. But put forth thou thine hand now, and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face. Brethren, let me ask you tonight, when everything is gone in your life, are you going to do that? Wala, antay maibaga kakapsan.
Kumusta kan tunupukawon ti Apo, dagiti napapateg iti biag mo. Kumusta? Is that your vulnerable point? Is that your Achilles heel? You're strong personality, you're strong financially, you're strong in your degrees, napintas dagiti adal yu kakabsat. But is that your Achilles heel? Now get ready. Get ready. Because Job lost everything, including his family. Get ready. You know why? Because number 2, Satan often oppresses good people to discourage them. Totoo yan. Satan often oppresses good people to discourage them. It should not be a surprise, brethren, ladies and gentlemen, that bad things happen to good people. It should not be a surprise. Hantay ko makungkuna nga, kita man ayan, naka-faithful kat kas day tinapasamak ken kwa na. Hantay ko may bagbagat kas ayan. It should not be a surprise anymore that good people suffer. Bad things can happen to good people. Ala, hantay ibaga kakabsat nga perfecto tayo. Hantay ibaga nga sinless tayo. We are striving to serve the Lord. God knows our heart, di ngamin. We want to grow. We want to serve God. Hantay man makumpasan amin na pagayatan ti Apo, ngam DJ ti desire tayo, masursuro tayo nga makumpasan, masabayan, iti will ti Apo, iti biyag tayo. But in the course and in the process, nga sabayan tayo kuma, kalati ari na salaan tayo, we tango with the Lord in the light of His will, umay, di gito'y kakabsat nga panubok, karit, iti panagbiag. Aw, kumusta tayo nga tano dumteng di gito'y nga bambanag. Kunan nga ni Satanas, kunak tupay, agpaiso, iti hinalak. Remove thine hand from him, touch all that he has, and he will curse thee. Oh, brethren, Job's suffering did not come because he was bad, but because he was a good and upright man before God. Good Christians are to Satan, amo you listen, amom no napudno ka nga Kristiyano, amom no faithful ka ti giving, amom no madikit ka iti pastor mo, amom no supportive ka ti ministry kakabsat, amom ti arig mo, kas ka lang may nga hot car ka dagiti karnaper, kas ka lang may nga napintas ti kwalidad na nga bisikleta ka dagiti agtatakaw ti bisikleta. Nakapuot ka pa'y kakabsat, iti professional nga agtakaw ti bisikleta. Nga ti takawon na kat ti bisikletan lulong mo, nga ti preno na kat paatras ti pedal na kakabsat. Awang nga tamot aya, ananuan na ko madijay mo't Jerry. Di ngamin, awan na, tekas la dati bisikleta kakabsat iti sipsiputan na. Amen ba? Tekas la dati, di kita tibayad na nga bisikleta kat dete ko nada nga carbon fiber. Nga garup tibayad na kat 6 digits pa'y apaw. May sa akotset bayad na. Paiso deta kakabsat. Ti kang inaan na klase ti bike kat titanium iti material na. Mabali mo nga ipamana even to the 4th generation ti tigker na nga bisikleta kakabsat. Mas makapal pa kaysa mukha mo nga kunada. Grabe titibker na nga bisikleta. Iso nga di ngamin, amom no deta bisikleta, amom nga nangina, hangata kakabsat nga ikawar mo. Because amom nga agawon, takawon da. Kat no amom nga tibiyag mo, agserserbi ka ti Apo, aggigrow ka, you're just beginning to give your tithes and offering, you started your first fruit, hangata nga dapat bantayam tapusom, because the devil will oppress you. That is the word, oppress. Atakaran na ka kakabsat. Riribukan na tibiyag mo with the purpose to discourage you. So nga kakabsat, adadete fellowship tayo. Tapno nag-encourage tayo ditong galmaysa. Awan kumat lugar na dituyung kakabsat nga agjijinnads tayo ditong galmaysa.
Dapat da tayo dito kat again encourage iti tunggal maysa. Ala, hante ibaga kakapsat nga dete overlooken tayo dagiti faults ngem, you know, it is better to uplift the spirit of a Christian, to help him overcome his weaknesses, to help him overcome his struggles in life. Ang nga datayot mangimamid iti tunggal maysa. Let us be a Barnabas to each and every one. Brethren, Satan will oppress us. Iso nga teamwork deto'y kakapsat. Teamwork deto'y plastar tayo nga HBBC single career kanyang adult. Ti burden ti maysa, burden tayo amin. Ti victory ti maysa, ragsak tayo amin. Awa nag-iinapal, di ngamin. Numabendisyonan ti maysa akat, we rejoice with them. Apay kakapsat, nukas pagarigan, ni Jeric kadakpadakder to, ti dakdakkel ngam ti Albano Mansion dito, akat naragsaka ka, Brother Jeric. Amen. Kanayo naktong umay taklaberian at tapnon adapag hotelak, di ngamin. O, apay nukas pagarigan, nun to ni Brother Isagani kan Sister Mayan, big time businessmen dando di gitoy. We will be glad with them. We'll be very happy for them. Amen. So, Satan often oppresses good people. Not only good people, but good churches. Makita mo digiti churches nga gigrow. Makita mo digiti pastor ngos usaran ti Apo. Talaga nga tamaan nga tiraan ni Satanas kakapsat. So, we need to be strong. Okay? We need to be strong. Number 3, lesson tonight. May ikadlo nga lesson kadeti. A message tayo is this. If you look at the conversation of Satan and God, makita yung kakabsat, nga awan iti napasamak iti biyag ni Job, nga haan nga ti Apo iti nangipalubos. So number 3 that you bear in mind, please, bear this in mind, God is sovereign over all. God is sovereign over all. Brethren, agkurang at man ti panang explain deta, ngem sapay ta iti Apo, comforten na iti puso yung nga sangapada. Nga ti Apo, kontrol na ti amin, nga niyaman nga dumteng iti panagbiagyo kakapsat with God's consent. Anat kahit nga sa deta with God's consent, at da iti pamalubos iti Apo. Iso nga mo, nagreklamo di riknam ka DJ problema, ngam to no maamiris mong impalubos gayam ti Apo, DJ ti mang patal na ay, sorry Lord, impalubos mo gayam. Diba? Kaslang kumatiarig na dito, doon ako magmistro-mistro ko na, abay, deta, kastoy, kung kunana. Isong badda, uy, yung baga ni pastor deta, ay, sorry. Oh, baga gayam ni pastor. So, the same thing in our life. Agreklamo tayo kuna tayo, apay kastoy, dito nga mas pasamak ti ba nagbiyak ko. Then you come to realize, impalubos gayam ti Apo, all things work together for good. Nothing happens by accident. God knows it all and He is in control. God allows our affliction. So kunamton, ay sorry Lord. Okay Apo, ikanak nga ro ti understanding. Nagpindas dete devotion ti bigat, dete daily grace ba yan? Daily grace journal. Ha? Nagmayat di jing kabil na nga knowledge, wisdom, and understanding. That is really true. Data ti masapul tayo kakabsat iti Christian life. Knowledge, wisdom, and understanding. Nga makita tayo, maawatan tayo, makita tayo ti gunay ni Apo Diyos. God limits the suffering. Amuna kakabsat. Di kayo makita aya. Ano nga verse kita ang mandijay kunana. Verse anat nagpatinggan tayo tatay. Kunana, and the Lord said, di kunana kin ni Satan, sagidom kunana. Oh, kita mo. Okay, verse di jay. And the Lord said unto Satan, behold, all that he hath is in thy power. Sige, kung nani Apo Diyos kun Satanas. Opresa misuna. Only upon himself put not forth thine hand. What is that? God limits our suffering. I-restrict naman at pagpatinggaan na. Hanatay nga ikan ti Apo iti sulisog ken temptasyon nga hantay nga makayanan kakabsat. Okay, itulit nga basaan. Anak ko na.
only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. God limits our suffering. God is sovereign over all. Kakabsat, no sovereign, talot malagip kong attribute ti apod ta, kakabsat, omniscient, amo ti apo ti amin. Awang pagdanagam, amo ti apo, kakabsat, amo ti apo ta puso yo. Amo ti apo de desires tayo. God knows. Omnipresent, at dati aming nga sitwasyon. Omnipotent, awan imposible gen kuana. Iso nga tay dingding nga ro, digitay testimonies kat kunak apo, napintas man nga ti nagan mi kat ada jay word nga conqueror. Day jay kumati spirit nga dakada tayo. Day spirit of a conqueror. Ngay ti amin nga bantay nga ulyin tayo, dagiti amin nga hardels kakabsat ket mapagbalig yan tay amin by faith in the Lord Jesus Christ. God is sovereign over all. Let me give to you number 4. May kapat kakabsat. So, anat napasama kan. Irugitay man di verse 11. Verse 13. Mangrugitay di verse 13. Basaag kakabsat verse number 13. 13 ba? Dijay muna ni Satan nga nagbanatan. Okay, 13. Eto na. Nagsimula na. And there was a day when his sons and his daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. 14. And there came a messenger unto Job and said, the oxen were plowing, and the asses feeding beside them. And the Sabaeans fell upon them and took them away. Yea, they have slain the servants with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. Sabi niyang ganyan, wala nang isang business mo. Bumagsak na. 16. While he was yet speaking, there came also another and said, the fire of God is fallen from heaven and hath burned up the sheep and the servants and consumed them, and I only am escaped alone to tell thee. While he was yet speaking, there came also another and said, the Chaldeans made out 3 bands and fell upon the camels, awan digiti parparenta amon nga kamelya, Job, and have carried them away, yea, and slain the servants with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. While he was yet speaking, there came also another and said, thy sons and thy daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house, and behold, there came a great wind from the wilderness, and it smote the 4 corners of the house, and it fell upon the young men, and they are dead, and I only am escaped alone to tell thee. Then Job arose and rent his mantle. It is normal, kakabsat, nga agluksa tayo. Nagladingit, and shaved his head, and fell down upon the ground. But look at what he did. Hanga nagulang-ulang ti inubrana, and worshipped. In verse 21 it says, and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Iahaputin ang ted, iahaputin ang ala, madaydayaw itinagan itihapo. Brethren, number 4, we must remain steadfast and hopeful in the Lord. Dahito itihan nyo pukpukawan kakabsan. Balunan nyo iti binigat nga panagriing nyo. Iso nga sapit adigiti PSI ko makatulong nga mang-pump iti hope iti biyagyo. Mang-pump iti strength nga magdaan tayo ti turod pakinakab. Pigsa iti pamati nga mangsarangit aglasat kadigiti adu nga sumangbay iti panagbiag tayo. But we must remain steadfast and hopeful in the Lord. Agpay so DJ kanta nga God wants to hear you sing when the waves are crashing round you. In fact, mas meaningful, mas mananam mo ti kay papanan DJ kanta. No, dama-dama nga paglaslas atap di amin kakabsat. Mas mananam mo ti samit na. He worshiped God. He was worshiping God in good times.
But we can see his faith when he worshiped God in bad times. I'm looking forward nga kada kayo nga co-laborers with the Lord. Kayo kakabsat. Katno niyan tuman ti dumteng ti panagbiagyo. At danto pa nagsangit. Mabaling nga tawagan daktukot kunayo, Pastor. Tulungan na. At kapuyak, Pastor. Ngem amo ti apo ti puso. Sang ko kaya ti umibet king kuana. I'll just keep on. But I need you to assist me and help me to go through this season of my life. So nga kakabsat, masapol nga deti grupo tayo kat pamilya nga talagang agtitinulong. We must develop the spirit of teamwork. We must really care for each other. We must abound in brotherly kindness, brotherly love. Job 13:15. Job 13:15. Anak ko na ni Job. Though he slay me, yet will I trust in him. But I will maintain mine own ways before him. Uray papatayan na ko na agtalekak tulagta ken kuana. In Job chapter 23 verses 10 to 12. Job chapter 23 verse 10. But he knoweth the way that I take. When he hath tried me, I shall come forth as gold. Brethren, do you have the quality of faith like that of a gold? Ngano sumangbay dagiti parikod ken problema ti panagbiag. Saan ko mga kasjay ti kalakana kakapsat nga dati agriri tayo latan iti apo. Uno, ririyon tayo iti apo. No diket ada pagiturod tayo. Ada pagiturod yung kakapsat. Kasla kadagam nga agbabayk ti ibagbagat no kadigiti kakadwa. No sakit ta lupom nga agbayk. Ket hanga dapat maupay tarik nam. Ibagam ka deta sakam agtal na ka lupo. Tell your legs. Keep quiet legs. Abay, kasi no agsakit ta lupo hanaket na sawan hanakayan ti agpidal. Jay pakinakam mo ti na makakaya. Ngem jay lupo kaya na pelang kakabsat. Endurance. You know, dati ti may isang word na tandaanan nyo, endurance. If we want to stay, if we really want to be faithful to the Lord, we must learn to endure hardness. Sabi ng Paul kay Timothy, endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Brethren, hampay umay ti apo, ket mabayak pa iti panangalan na kadatayo. Adayo pa'y dito biyahin tayo kakabsat. Malagip yun na mapanti makikon-conference di Laguna iti kada Manila. Nogsardeng tayo dito tayo talaon yun. Nagiti first time na tagpa Manila, ti amuna kat Manilan. Ngam anak ko na, ay saan na halfway pela dito. Ay kasta, nyat kitang ti kimot kon halfway pela gawa. Po, dayo pa'y nga panagiptor. Brethren, learn to develop endurance. Do detat may isa nga maibatik kada kay tangarabi kakapsat. Dakkel data nga igam mo to be able to conquer anything in life. Learn endurance. Aganos kang agiptor. Kakapsat, aganos kayo nga agiptor. I would like to tell this to everyone. Aganos tayo amin nga agiptor kakapsat. Yes. Masapul ti panagiptor. Endure hardness. But we must remain faithful. Verse number 11. My foot held his steps. His way have I kept and not declined. Verse number 12. Neither have I gone back from the commandment of his lips. I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. Dagiti sa uti apo kingkinan na. Isot ng tadking kwa na ti survival, ti panagbiag na, iti sasaw ti apo kakabsan. So amuyo, iti may PSI ko ti bigat, nariknak nga isot kasapulan ti kaadwan na tao. Ti paulo na, sino ko da kayo di nakabuya ti PSI ko ti bigat? Yeah? Yes, amen? Ti paulo na kat, the strength that we must pray to have every day. Dada nag-message ni J. Comment, ngam ado ti nag-message ti personal kanya. Dadapay saan tayo nga members ti HBBC.
Ket kunana pauna yung pastor iti pan naka-timing deti nga lesson mo ita nga bigat kunana. Ha? Kunana deti may sagat in-forward lang deti may isang worker tayo kadigiti kakasinsin na. Kunana nag-reply di kasinsin na ket kunana nga kasta nagmayat deti lesson ni Pastor Proby eksakto ka deti pinagdadaanan ko because you know what? Amo tayo given ti desire ti agserbi ti Apo adda ka datay di jay. Given ti heart ti nga mangted naisuro tayo ka deti nga banagen nga kapsat. Given ti heart ti nga umay makigimo amo tayo nga obligasyon tayo deta. Ngam ti kurang kada tayo DJ kired pakinakam nga mangsaranget ti inaldaw nga battles kakapsat. DJ tayo nga kapoy. Ket no digito isante nga mapagbaligyan, digiti nga personal battles tayo, kasano tayo nga road nga naaktibo ken narekta nga agserbi ti Apo no kastang umay tay makigimong. Isu nga manen ipalagip ko ni David, sakbay nga nakitam direkta na nga nang sango ken Gulayat, inovercome na kakabsat jay bear ken jay lion. Isu nga we need that strength every day. Claim that from the Lord. Sometimes tumteng ti panagbiag nga awan excitement, awan pulos maka-excite king ka iti aglawlaw mo kakabsat. Ngam sapay kuma ti mamagpatuloy king agad jay endurance. Okay? So we must remain faithful. Let me just say this statement. I don't know if you have put this. Yeah, go ahead. Authentic faithfulness is steadfast both on a fair weather and during the storms of life. Let me read that again. Authentic faithfulness. Kasi I shall comfort as gold kunana eh. Kadadot peke nga gold. Ha? Isaw-saw mo lang yan ti suka. Hanapay ti pag-taste da iti gold. Suka ti ammo ke. Isaw-saw mo lang suka, ngumisitan. Kas day nga tagakapsat. May ipantay lang iti parikot ken problema kat awanan. Authentic faithfulness. Let me ask you tonight. Do you have an authentic faithfulness? Authentic ka di kakapsat. Dahiti faithfulness nga dagada tayo. Dahiti commitment tayo nga agserbi ti Apo. Nga nakasagana nga sumaranget even the toughest enemies of life. The strongest tempest. Let me read it again. Authentic faithfulness is steadfast. Saan nga magaraw? Both on a fair weather. No fair weather kat mayat ti tiyempo. And during the storms of life. Both di agkat katawa katragsak kante permi nga awang pe agarubos nga luwang kaputan na ibusan. Authentic faithfulness. Dayjay tinakita day kini Job. He came forth as gold. Di mapilang ako na ni Apo Diyos kan sa ita. Nakitam tayo adipon ko. Nga managbutan kanyak kunan satanas ayaw nga na sa gidem takitam ilunod na ka anak ko na ni Apo Diyos ha balitok deta uray anak pangisaw-sawsawam deta uray ipamuti aming nga test balitok deta kalagad jay ti punto na kan satanas kas jay ti kaditi imatang ti Apo kakabsat titinulong tayo titunggal maysa nga kas jay kuma iti klase ti commitment kan pamati tayo ti Apo amoy ti HBBC adot balegi nga pagpaspasaran na ita nakad-ado kakabsat a balegi. Ni Pastor Dennis, 2 batches detay sinolwin na nga SK chairman iti Claveria. 2 batches. Mano ti answered prayer tayo nga naganak ni Jenin, ni JC na nga asawa ni Brother Gerald, kabsat ni Sister Mayan, ni Sister Sheena de Guzman. Nagado nga balegi kat ma-overwhelm katragsat. At datay amin nga makipag-game, amen, ding amin kakabsat. Kasanunton og problema ti HBBC ministry, at dakay ito nga tapelang. Kasanunton no madudog ti parikot iti pastor, at dakay ito nga tapelang kakabsat. Kasanun no addanto dagiti sangbayan ti HBBC kakabsat nga nakalaling gaget nga problema, at datay ito nga tapaylang. Or you are just fair weather. Pang magandang panahon ka lang pala. Sapay kumatahantay lang pang magandang panahon. Because a friend in need as a friend indeed. A brother is born for adversity. Tipod no nga kabsat ket nayanak, tapnon tumulong itirigat. A brother is born for adversity.
I hope that each and every one of us are brothers and sisters born for the adversities that HBBC will face. So, be steadfast and hopeful in the Lord. Amen? Okay, number 5 and last. Maudi ka kamsat. Amo yung hamot lang nga puro problema at pagsasaritaan tayo, pastor, anyamot din. Nagadolor nga problema mi, dede lang iti kukuha, mala. Uray problema at in-share ko, hamot nga negative ti dating na kanyayo, makapabang armot, di ngaming kakabsat. Nga mas man makabambang ar, deti last point kon. Deti tinagmayat, kakabsat, last point. Muyo, ti ending lata ti biyag ti Kristiyano kat kwa, good lata, winning. Nasa atin lagi ang huling halakhak mga kapatid. Always winning side ang Christian life. Because number 5, God can replace our losses. Masukatan ti Apo. Han naman nga ma-restore, han naman mapasublin, nagidya na po kaw nga adada mabalin nga isukat nga pangliwliwa kada tayo. Anyaman, dagiti, mapukaw kan napukaw tayo, gapo ka dagiti simangbay nga panang-oppress ti kabusor kada tayo. Kakabsat, don't lose hope on that. Okay? Kita nyo di Job 42 verse number 12. Job 42 verse number 12. So the Lord blessed the latter end of Job more than his beginning. For he had 14,000 sheep. Diba 7,000 lang itay. 6,000 camels. And 1,000 yoke of oxen. Itay kat 500 lang. And 1,000 she-asses. What a blessing. Kaya ti Apo kabailan na nga sukatan dagiti amin na mapukaw tayo. Nga mangted kadigiti consolations iti biyag tayo. Gapo kadigiti adu nga nakaparparigatan tayo. Kat kakabsathan man nga diti rabaw iti daga. No ijay langit. Alakit ano samlatan. Because the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that shall be revealed in us. Ngam nagsaya aton ay kakabsat. No saan to lang ije langit iti pakariktaan tayo iti consolation. No di kat uray pa dito. Mabaling iti consolation tayo, iti adu nga paglasatan tayo. Digito ito anak tayo tagsagrap. Ala kakabsat, diyo ko na no kasano mo tirigat da Pastor John kan Ma'am Cora, idi mangrugrugi ti HBBC. Nakapimpiman nga HBBC kakabsat. Alahang nga nakapimpiman ti ministry, ngam jay kasasaad dati pa nagbiag. Ay talaga nga nagrigat, awang pangikumparaam. No kadigiti padak nga papastor itata kakabsat kat awan. Digiti bike mi kat nagpipintas. Kaya Pastor Charwin, Pastor Dennis. Nagpipintas digiti bike mi, anyo ko na ano manubaitan, yung damdamagan ng kakabsat. Damdamagan ni mama ng haan, secret ko na. Research na ng na masapulan na, imbagmot ko na ka. Ngam awang ko na inyo, di bike day, aya pa. Alay pakita man, DJ Kwada Jai. Pakita yung man isuda. And it's about time nga tayo nga, young adult kakabsat kat kwa, agyaman tayo kini Pastor John. Recipients tayo amin. Whether da kayo kat nabautisaran dito HBBC, uno na ikamkamang kayo, uno na ikamang kayo, HBBC, the blessings dito HBBC, kakabsat, makipagsagrap tayo, gapo ka digitoy, nga, kuha ni Pastor, sige, pakita yung lata, pwede. Ayun, nandun sila. Ayan, oh. Ipakita yung lata. Awang ko na unyo, kakabsat, no, damagan yun, anat bike ni Pastor John naman pa nagbisbisita, idi. Ilubon na ni mama nga buntis. Dito basit nga bike, tayo BMX. Aya pa, tama ba ako? BMX. Dito bike yo. Idi na yan naka kung kakabsat, adapo ut ko kat naranak pela, dito bike na nga kulay green. Bisikleta tilakay. Na-preserve ko mo, di aya. Tapnon, adamot pa kalaglagi, pantayon tulat ako magang Pastor John na yan. Green. Awang kanaon nyo, kakabsat no kasano nga rigat. Ay, during the starting of this ministry, at dadamot members nga nagbali na buong kang sakit ti ulo na ide.
nga dinisiplinaan na kan talaga nga nag-stand. I-experience losses. Ngumita ka kapsat. Ala, isudag sa ti blessing. Kat ibagat man kada kayo nga padak ngayang adult. Rigaton nga tatarit na yung kakabsat. No, igatangan ti isuda ti house and lot. Kitakman ti reaction nyo. Thumbs up. Kuno clap your hands. Nasakit na agam yun. No, igatangan ti isuda house and lot. Kita akmang kakabsat kit ne. Mairanod tayo. Agub-ubog ti parabor ti apo ti HBBC family. Faithful ka gan sa angkat, mabibless ka, kaputa member ka ti HBBC family. Kasi man ti pakayarigan, nakakabsat ko na ni Pastor Abante, amoy ti church kas la land of Goshen. Amoy di land of Goshen. Isot ayan, digiti Israelites idi. Kat habang nga madididigra ti land of Egypt, kadigiti sangapulo nga panaplit, mapres-preserve lat ta di land of Goshen. Nga aming ada di land of Goshen, kat nasaya at tibiyag na. Ngem gapo ta ijay dang agindag kanagnaed, mairan-ranod da kakabsat ti panakapreserbar. Kastamot ti HBBC family. Why? Because there was a Moses like Pastor Joe. Naipakita. Oh. Deta mang kakabsat sigurot may isang iragpinte jay prayer tayo no hanay inted ti apo jay property nga ikarkararag tayo ti jay salatan ay anat makunayo kakabsat. Young adults, your reactions please. Day, puro thumbs up amen. Di jalatan. No hana natuloy deti property ti abay ta balay da Pastor Jun kakabsat kat day jayan. Ada for sale dita daya kakabsat jakle bagbaga kada kayo kum ada for sale. Nga magarup ti halos 4 million ti bayad na. Kat hana dagas ano da iti ti apo nga provision di ngamin kakabsat aya. Hanla nga mansion di langit kumamot ti mapadasan da. Mapadasan damot ko mati consolation diti rabaw iti daga. Why? Because nakita tayo ti biyag ni Job. Kas jiti naramid ti apo keng kuana. Nakalpasan digiti ado nga losses, ni-replace iti apo. Apikit di nga hantay mo't dawaten nga makita tayo mo't dayjay. Nga parabor iti biyag, iti adipon ti apo, di nga aming kakapsat. It happened to Job. God did to Job. Why not for Pastor June? Well, we are not trying to be ambitious. We are not trying to be unreasonable. But if you look at it, that has been the case. Hanto lang ije langit nga mananam not consolation, dapat oray pwede to rabaw ti daga. Iso nga, lahat kakabsat, agkarkararag tayo. Iragpin nyo man lang aro, takararag yung kakabsat, yan tangita na ibagat kadagay nga sangapada. Iragpin tayo man ti prayer tayo. Deti balay no kada Pastor Junan, isot agbalin kakabsat nga akay facility. Ison ti eskwela no kwati akayen kakabsat. Ison ti pagkwartuan, pagklasyanan, dagiti agbasbasa ti academy. Pagklasyan da diyan, da kirk, data. Ijay dang agbasa no kwan. Nag-move out da Pastor June. Agyandan ijay Albano Mansion. Amen? Amoy ijay Albano Mansion? Hanga dayjay. Jay daya nakakabsat. For sale dayjay nga balay. No lumablabas kayo ito, may kayo magigimo, kakabsat. Dayjay daya mismo di Albano Mansion. Pink ti kulay na nga balay. Dayjay ti balay nga for sale. Daya na, daya mismo. Di Albano Mansion at dati kalsada, lagtawom di kalsada, dayjay nga balay for sale. For sale pa di abay na nga property. Alahan na dakas. Mabaling nga ni Pastor John, he feels nga, te ko na nangarudan, haan ko na nahanan, kalang ti feeling, amom no lumakay ngamin, hanggat hanaunay isamang kan arisgaran, di kiti material na bambanagan. Ngam datayo kakabsat, at hanadakas nga isot pa kaitadan na, aya kakabsat. Tahan tayo pelag building project, tayo pelag papanan na. It's not bad. Nakita tayo nga rutibiyag ni Job, why not for Pastor John? Hanga kaputa father ko iso na kakabsat, but you know, God can replace. Makita yung if God did to Job, God did to Pastor John, God can do it to you. God will do it to us. Ngayon, the course and process of our life, adu dagiti sinagaba tayo, ng makita tayo nga aramidon to tiapo kanya tayo, di naramid na kini Job, kan aramidon na kan Pastor John. God can do it to you. So, cheer up, don't lose hope, be steadfast in the Lord.
Kakabsat sapit a deti nga mensahe nakatulong kada kayo. Ti Apo ti madaydayaw kakabsat. Amen? All of God's people say,